Kultura sećanja. Pokolji Srba u Glinskom srezu od 11. maja do 5. avgusta 1941. godine. Ova crkva nije prkos crkva. Ona je plod ljubavi i odanosti svoje vjere i crkvi. U ovoj crkvi propovedat će se najsvetija načela nauke Hristove. Ljubav, mir i dobra volja među ljudima, među braćom, među svim narodima svijeta, djeci istog Oca nebeskog. U njoj ćemo se moliti Bogu za sve vas, za djecu vašu, za napredak i blagostanje otadžbine naše i za dobro svi ljudi u cijelom ovom svijetu Božijem. Rekao je episkop Simeon Gornjokarlovački na posvećenju Nove Glinske crkve 21.9.1963. godine, na praznik Male Gospojine ili rođenja Presvete Bogorodice. Sama Bogorodica radosno je slušala i odobravala ove svete i bogomudrene reči episkopa, koji je posebno govorio o potrebi obostrane trpeljivosti i o ljepoti raznolikosti kod ljudi, naroda i vjera. Bilo je to 21 godinu posle pogroma srpskog naroda u Glinskoj crkvi, ali bilo je to i nepunih 3 decenija pre sljedećeg ponovnog obračuna sa Srbima i ostvarenja konačnog cilja. Svesti Srbe u Hrvatskoj na simboličan broj, tako što je 1/3 pobijena, 1/3 protjerana, a 1 pokrštena. Stradanje srpskog naroda u Glinskom srezu počelo je 11.5.1941. godine, tako što su ustaše streljale grupu srpskih muškaraca i dečaka iz Gline. Nad Javom, u selu Prekopi, pohapšeni su svi muškarci od 16 do 60 godina. Taj zločin se dogodio 13.5.1941. godine. Jedan ustaša se hvalio da su tu noć ubili 437 Srba. Drugi talas pokolja počeo je krajem jula 1941. godine. Ustaše su hvatale Srbe u mestima Topusko i Čemernica. Odvezli su ih prvo u Topusko, pa vozom do Gline. Njih između 150 i 160. Odvedeni su u Glinsku crkvu, gde im je naređeno da legnu po trbuške na pod crkve, gde su ih udarali šiljatim palicama po glavama, kao i kundacima pušaka, a deo Srba je bio zaklan. Odatle su leševe odneli u jame i zakopali. Drugi masovni pokolj u Glinskoj crkvi, Šikari, Latinovo, desio se između 4. i 5.8.1941. godine, kada su domamljeni Srbi Vrgin mosta i Čemernice u Sokolski dom u Vrgin mostu, pod maskom masovnog pokrštavanja, koje je trebalo se desiti 3. avgusta. Da bi bilo verljivije, ustaše su narod upisivale u knjige i naplaćivale mu taksu za krštenje. Narod su u Vrgin mostu potrpali u kamione i autobuse, njih više od 1300, i odvezli u Glinsku crkvu rođenja Presvete Bogorodice ili direktno kod jame u Šikari, Latinovo, gde su na najsvirepiji način bili pobijeni ili poklani. Klanje naroda obavljeno je noću između 4. i 5. avgusta. Neki od Srba spas su pokušali pronaći skokom sa zvonika crkve u portu, ali su ih tu sačekivale ustaše i ubijale. Klanje je obavljano pod svetlom sveće u crkvi, a po svedočenju nekih ustaša koji su učestvovali u klanju, koljačima su davali da piju dosta alkohola pre početka klanja. Ustaše su tokom 4. avgusta javno pokazivale Hrvatima, građanima Gline, zatvorene Srbe u crkvi, govoreći im da dođu vidjeti štakore i pokrst kakav nikada nisu vidjeli. Jedan od osnovnih razloga tako velikog broja stradalih Srba bio je neobaveštenost. Leševi poklanih Srba su odvoženi i bacani u jame u Šikari, Latinovo, u Glinskom Novom selu. Jedini preživeli ovog stravičnog zločina bio je Ljuban Jednak, čija su svedočenja o tom zločinu bila veoma dragocena. Po nekim podacima koje sam pronašao u knjizi Petra Pepe Zinajića Genocid na Kordunu od 1941. do 1945. svega je zaklano u crkvi 1564 osobe, od kojih su sami došli na pokrštavanje njih 1030, a ostali su pohvatani. U knjizi su navedena sela sa spiskovima imena iz kojih su ljudi sami došli na pokrst i to: iz Batinove Kose njih 96, iz Blatuše 131, Brnjavca 46, iz Bukovice 88, iz Trebarske strane 70, iz Čemernice 295, iz Gornjeg Sjeničaka 2, Male Trepče 5, iz Pješčanice 108, iz Podgorja 47, Poljane 4, Slavskog polja 136, Vrgin mosta 2. Iz tih istih sela su neki uhapšeni i priključeni onima koji su sami došli na pokrst, kao i iz sela Crni potok, Katinovca, Perne, Male Vranovine, Starog sela,
Vorkapić sela, Bovića, Maličke, Trstenice, Gređana, Pecke, Čemušnice, Podgorja, Ponikvara, Šljivovca. Mjesec dana nakon masakra, crkva u kojoj se odigrao zločin bila je uništena. Kompletan građevinski materijal, zvona kao i sva ostala crkvena obeležja su pokradena. U proleće 1947. kosti pobijenih iz jame u Prekopi i ostalih jama na području Gline prenesena su na pravoslavno groblje. Tu su položene u zajedničku spomen kosturnicu u kojoj se nalazi oko 2500 ubijenih Srba od 1941. do 1944. sa područja Sreza Glina. 1969. godine na temeljima stare crkve napravljen je spomen dom, a u znak sećanja na ove žrtve u tom spomen domu čuvane su posljednje dve ikone iz crkve. 13. maj je bio spomen dan žrtava i dan grada Gline. Ispred spomen doma postavljen je spomenik fontana Majka i dijete vajara Antuna Augustinčića. Sve je to bilo do 1995. godine, kada su Hrvati uništili ovu fontanu, pretvorili spomen dom u hrvatski dom i uklonili sve spomen ploče i druga obeležja pokolja u Glinskoj crkvi. Od tada nema više odavanja počasti nevino ubijenim stanovnicima Gline, čiji jedini greh bio to što su Srbi pravoslavne vjere. Srez Glina je po popisu iz 1931. godine imala oko 45.000 stanovnika, od čega je oko 2/3 bilo srpske nacionalnosti. Procenjuje se da su ustaše u toku 1941. na Kordunu i Baniji ubile preko 33.000 Srba. Ne treba zaboravljati da je na teritoriji NDH ostvaren biološki, kulturni i duhovni genocid. Bio je to totalni genocid. Iz knjige Radoslava Gaćinovića Nasilje nad Srbima u 20. veku. Nama Srbima, kako bi Matija Bećković rekao, ostatku zaklanog naroda, ostaje da ne zaboravimo svoje mrtve, da se za njih molimo, da činimo dobra dela, jer samo tada molitva pomaže. A Bog nije u sili, Bog je u istini, reči su Dostojevskog. Zlo će se samo od sebe uništiti, kako bi rekao sveti starac Pajsije Svetogorac. Zločin je slabost, a ne snaga. Zločinac je slabić, a ne junak. Zato smatraj svoga zlotvora za slabijeg od sebe. Pa kao što se ne svetiš malom detetu, ne sveti se ni zlotvoru. Jer on nije zlotvor po snazi, nego po slabosti. Ko se sveti, taj se ne posveti. Osvetu treba ostaviti Bogu, koji je zapovedao ljudima još pre Hrista. Ne sveti se, moja je osveta. Zadatak je svakog Srbina da objavljuje svetu sva grozna nedela najnovije inkvizicije nad srpskim narodom. Reči su našeg velikog i svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Poručio nam je mudri vladika i ovo. Srbi treba da se diče i ponose sa svojih 700.000 mučenika za Hrista. Zato je naša istorija ponovljena drama Hristovog života. Zato smo mi kao narod junački mnogo puta stradali, mnogo puta umirali i mnogo puta vaskrsavali. Naš istorijski put obeležen krvavim krstom i svetlim vaskrsenjem. Ako neko još u Hrvatskoj veruje da se uništenjem naroda u srpskim zemljama, zapadno od Drine i severno od Save, može zatrti srpski duh, taj ne zna da su Srbi veličinom žrtava gomilali duhovni kapital. Taj ne sluti da će Hrvatska Srbima biti drugo Kosovo, na čijem će se kultu uzdići hram srpskog narodnog preporoda. Veliša Rajičević Psunjski, Hrvati u svetlu istorijske istine. Scott Peck je u svojoj knjizi Put kojim se ređe ide napisao: zaključio sam da je zlo realno. Zaista postoje ljudi i institucije koje su ljudi stvorili, koje deluju sa mržnjom u prisustvu dobrote i koje će razoriti sve što je dobro, ako je to u njihovoj moći. Kao da su se sve neprijateljske sile ovoga sveta urotile da nam ponište tragove našeg postojanja, izbrišu sve dokaze o našoj istorijskoj svesti, uklone sve one oslonce na kojima je ona izgrađivana i čuvana, i da nas, konačno razbaštinjene, pretvore u pokornu gomilu bez dostojanstva i časti. Pitao sam se često sa kakvim to zalihama uopšte raspolažemo kada smo kadri da svoje ogromne gubitke neprestano nadoknađujemo. Napisao je Dejan Medaković, srpski akademik i pisac rodom iz Zagreba, iz familije koja je dala nekoliko generacija poznatih ličnosti u više oblasti, a u svojoj knjizi Efemeris, hronika jedne porodice. Za kraj pročitao bih jednu pesmu našeg pisca Ivana V. Lalića. Opelo za 700 iz crkve u Glini. Neću da prećutim, zidovi su prećutali i srušili su se.
Ja, jedan, nosim njih u sebi, urasle u moju zrelost, neizgovorene, istrulelih lica. Ne mogu da ih oteram iz beskrajnog staklenog prostora noći bez sna. Oni nisu trava, oni kucaju, noću, iznutra, pažljivo na zatreperene prozore mojih očiju. Svi mrtvi i svima su grla rasvetana u ružu. Ne, neću da prećutim. To nasilje u mojoj krvi, jer ja sam jedan, a njih je tada bilo više od 700. Među zidovima, iza zatvorenih vrata, napunjeni stravičnim čekanjem kao peskom, ispražnjenih ruku, mekani pred oštricama, svesni pod svodom zgrčeni od slučajnog užasa. Ja, bivši dečak, mislim na prvi tupi ubod, što oslobodi tamnu i toplu krv iz tela prvog od njih. Varljivu krv što brzo otiče. I čujem prvi krik, vlažan od rumene pene grkljana, sa zauvek prerezanim pesmama i neizgovorenim rečima, raspolućenim kao zelene jabuke u njegovoj tami. Čelik je onaj prvi što čeka na drugove u smrti, osramoćenoj i dovoljno prostranoj da ih primi. To su oči, to se oči gase, dvoje po dvoje, mrtva svetla jutarnje ulice, a užas ostaje u njima ko trun u kocki leda. Krv otiče, radoznala i razgolićena, preko kamenih ploča. Čelik u mesu, zatreperen, još uvek u bdenju bivšeg dečaka. Padali su u krv smrskanog sluha, nisu čuli onog što sledi, onog spaljenih očiju ili onog čelikom okresanog kao stablo, među zidovima, odebljanim od krikova, obogaćenim strahom. I crvena usta svežih rana ostala su nema, puna krvi. Oni su ležali su poniženi, lišeni sebe, lišeni svega osim smrti, crni, lepljivi, zaklani. Neću da prećutim, zidovi su prećutali i srušili se, a oni iz crkve, što su mrtvi, nisu zaspali. Oni bdiju, neznani bdiju u bivšem dečaku. Ja ne mogu da ih proteram u prostor vetra što je sada na mestu crkve gde raste korov, sasvim riđ od njihove krvi. Neka ostanu i neka bdiju, nezvani bdiju, jer prezreli bi me da im pevam u spavanku.